Pin limno kela ke Algeria ya ke Netherlands ha ke jinlekai perlok nekamit da sikol. Kum taru don jingsir ya ke Argentina benekun persyaik Algeria ha ke sinmi madan ke benengkong ha ke World Cup. Bat pin lim ke Italy ya ke Luxembourg datang sikol ha ke jinlekai perlok nekamit. Ke Netherlands warla ke day ke tim ke bakleinbor nre kla limno klempoi perkat pat negamit hagaji lekai perlok persya yak Algeria. Hagabaka Algeria kla pin kendit yak Netherlands dak bayoban tep sikol haga menit keba prapuhun rio. Kata lingbau Anis Had Moussa yak pelasis dau Nabil Ben Telef. Kabala pin kendit sisya yak Netherlands artat namar kadai hasyaban kutno artat kajingi lekai. Wadla ke Netherlands kedai ke tim kepak kleinbor hakin kisnam gibradep ha ke World Cup nre mentapat syabat sedang ke jinikai ke World Cup arajar pun riu ke Netherlands kelamatno ya ke namrem ha ke jilekai perlok persya ya ke Algeria. But what hapapej ha ke FIFA ranking ke Netherlands ke badon ha ke ranking ke bah new ke bak Algeria ke dangdon ha ke ranking ke bah arpupra kata ke FIFA ranking. Hendrai kepala penkendit sisya ya kan Netherlands negemit hadin bekelamat no ya ke jing syarem hakmat ke Algeria. Kum taruh hakane ke World Cup mentau senam arhajar afun rio haga bak Algeria ke don haga juga group stage ringkat ke Argentina ke Austria bat ke Jordan. Haga bak Argentina kan sami medan ningkong ru hakane ke World Cup mentau senam arajar pun riu persya ke Algeria haga kat new trick mentau penajun haga por nrusteng menstep. Kum taruh hapa pej mentah ke Algeria ke degawi ke tim ke bakleinborn Afrika watlah haga Afrika Cup of Nation kamla ban poi hadu ke semifinal bakla limno hakmat ke Nigeria. Kum taruh hang ngila ban saki bagi tim mentau senam arajar pun riu na Afrika kum ke Algeria, Senegal, Morocco, Egypt kidai kiwai tim ke bakleinbor di ban sekun hakane ke World Cup mentau senam arajar apohun rio. Kublai sibun.